Пиздец. Секретарь, да. Вау. Он говорит, это цвет черный. Вроде цвет черный. А то гостики Марита Асаки. Это не черный, это такой темно-синий. Arī es vienu skaņu huņu ierūpīju, tagad labāk es saprotu, no kurienes tu vari skriet. Spēles nosraujām? Jā, kur jau vajag braukt? Pasaki. Nu, es nekad neizskatos, vienkārši braucies mani un īsti. Naudu. Aizdzirdu. Paga, man вылетел, походу. 6 км. Paga. Ну, не вылетело то. Nu, man zaлагало жестко. Es braucu uz vagas spawniem, tie hoisnīgi man pakaļ brauc. Reini, čekni demku. Nu, es nevaru, man menti pakaļ brauc. А, ну все, я теперь захожу.